Inkombo timinete ntsena kuphela ya khumembiri inhlekane minchiro mkada lo ne FM makhomba ndlela na kuhlekanisa kwaronga ngisala stage chirko eka nhlekana sukura na motha irabu mbiri sukurabu khume ngwe ra ngwetelia ya mutashi la maramagadibere makhume mbiri ngwe ni Khalanga Pat Mathebula ingwana rismato wa jimo xithangwa mashingetano chajara makhulela wandanda tsimingisiro mena kurambara ngakona eka nhlekana sukura na motha Gauteng Mpumalanga no North Limpopo na wikumagi audio streaming yamgara lonene fm.co.za hindlela yoyole hamsurtane na wikuba kuka open view hindlela le yakhensa swinene loko yingisele mgara lonene fm makomba ndlela ya namuntlha ku ri siku ra vukhumengwe mintshamo liya ya ku langutana ka timhaka ta ku lunghela ka vandyangu wa ka mkhari ku va va tihosinkulu ta rixaka ra Vatsonga wu tshamini wu kungerile la aholweni ya vaaki ya Giyani Community Hall ntirho wolowo namuntlha i vandyangu lava va ngela ku nyikeni vumbhoni ka panel liya ya swirho swinharhu laha va ngele ku yingiseleni kusuka kwalano va ta hetelela va ya rhamba n'wina vaaki laha mi nga ta hetelela n'wina tanihi vaaki mi kota ku twa ku xana mi ri yini loko xiyimo xi tetani ka endlela yoleyo kusukisela mundzuku kambe namuntlha i vandyangu ntshamo lowu wu rhangela hi Professor Maphalala hi vo va nga koho loko swi famba kahle ta bula na vona kwala ka nhlekano siku ra namuntlha hi twa ku ri swi le ku fambiseni ku yini ku endleka yini hi ndlela yoleyo handle ka sweswo vingisero mugara lo FM hi sungula nongonoko wa hina wa Afrika wa vulavula namuntlha eka hi languteka timhaka ta ku va president wa vandla ra African National Congress a vulavule na swirho swa vo hi ku tirhisa yin'wana ya hi ku tirhisa vateki va mahungu tolo loko va kha va vulavule va kombisa swilo swa ku hambanahambana kambe ke swin'wana swa leswi swi nge le ku vulavuriweni ngopfu i timhaka letiya ta ku khale kama kumbe matsalwa general wa ANC la nga yimisiwa entirhweni a fanele a kombela ku khomeriwa ka swirho swa vandla ra African National Congress hi ku kongomisa na rixaka hi ku angarhela ka hoyi leyi nga hetela hi va koho loko ku ta va ku tsariwe papila leri a ri yimisa president wa vandla ku nga ri na xivangelo ku ya hi laha swi nga njhekanjhekisaniwa ha kona hi ndlela yaleyo kambe ke ta va kha hi languta kahle president tolo loko va vulavula na vaaki kusuka tanihi president wa ANC a va ku yini hi va lulamisile professor lava hi nga ta va kha hi bula na vona Professor Barry Hanyani kusuka University ya N'walungu vupela dyambu hi laha hi nga ta va kha hi bula na vona ka nhlekano siku ra namuntlha va hi nyika xifaniso xoxolexo xa ku kahle president a va ku yini tolo hi ndlela leyo nako swi vula yini leswi ka vumundzuku bya vandla hi ku angarhela na vumundzuku bya vanhu vo fana na matsalani general wa ANC hi ku kongomisa na vuya ku rhamba vinchero mehe a hi fambisiwin'we hi le ka 015-297-1855 kumbe tirhisa Mathebula DP at sabc.co.za kandziyisa rito ka 071-265-9860 swiboho swa African National Congress ka National Executive Committee meeting leyi yi nga hetelela yi va koho ku hela ka vhiki u swi twile swi andlariwile matitwelo ya wehe hi wahi hi ndlela leyo vona ku ri ku sungula ka ku faka vandla kumbe ku ri ku sungula ka ku pfuxeleleka ka vandla mi ri yin'we a hi mitsweneni mingiseri wa mugara lona FM le ka 015-297-1855 kumbe mi tirhisa Mathebula DP at sabc.co.za at Afrika Mungara i Twitter handle mi nga yi katsa na at Mathebula DP famba swin'we hi ndlela yaleyo handle ka sweswo kandziyisa rito ka 071-265-9860 a hi reni ka Professor Barry Hanyani hi twa ku vo va ri yini va twe yini hi president tolo xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula prof inhlekani Maxaka hi xewetana vayingiseri va Munghana Lonene a khensa swinene prof loko mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina ni vone ni kha ni vona ka swa television siku rin'wana mi mbale xikipa xin'wana se ni ku swi vula ku prof va seketela xipano lexiya se ni ni ku amara ni nge hlama hi kulele ka xona no loko hi ri primary va waga likwebo va bule huko va Peter Balaka a yi ri vona tinghwazi ta hina ni mi twele prof a hi va yingiserile president loko va kha va vulavula tolo va vulavula hi ku ya hi swiboho leswi nga tekiwa hi National Executive Committee meeting leyi ri koho ku hela ka vhiki kusukusela ra vuntlhanu kusukusela hi mugqivela hi ku kongomisa ku fika hi musumunuku tolo kambe
va nga va hi va twile va kha va vulavula kambe hi nga va twisisanga ku fana hi yo mhaka hi mi rhambile prof kumbexana mi nga hi pfuna ku hi twisisa ku kahle president tolo a va vulavula hi yini hi swihi leswi swi nga rhanga mahlweni ka mahungu lama a va vulavula tolo. President, I think for nkarhi wo leha hi tolovele office ya matsalani, deputy ya matsalani na spokesperson Pule Mave yi va vona lava va briefaku South Africa hinkwayo na ku angarhela ka yona hi ti results kumbe ku nyikiwa ka ti-minutes hi ngo swi vekisa sweswo ta previous NEC meetings. Kambe xo sungula a hi tekeni note ku i president hi vona hi xiviri va mbale na tie ya ANC va nga yima va lerisa rixaka aka leswi nga humelela hi weekend. So for mina ku va yi va vona lava deliver-ku speech was very symbolic. A swi tikomba mpela ku nkarhi wo se hi va vona yi ri murhangeri kumbe se wu fikile hi ku masiku lama nga hundza malembe since va take over a Nasrec a ku ri na ku tsekatseka ka vurhangeri bya vona hi ku la ku twisisa kumbexani mafambisele matirhele se swi nga humelela swo biha aka umbrella ya state capture na swin'wana na swin'wana. Se ho fanele hi va nyika space kambe space xexo wonge swa tikomba manjheni ku a xa ha ri kona hi swo va nga hi byela tolo ku wonge voko ra ANC aka mafambisele ya swa mfumo swi ta lava se ri sungula ku tiya. Ri sungula kwihi ku tiya voko leriwa? Ri sungula hi ti 27 ta October hi ku ya hi leswi ni nga va twa hi swona ku lava va nga ta rhambiwa no va electiwa ku yimela vandla ra vona a yi vi vanhu lava ti-CV ta vona ti vulavulaka. Loko hi swi veka kahle from a legal point of view a yi vi vanhu lava va nga na sound mind, a yi vi vanhu lava nga na ku hiteka ku pfuna vanhu, a yi vi vanhu lava va twisisaka mafambisele ya local government. Kambe ku ya mahlweni swo tala swa aka matiko man'wani support ya Mozambique andzaka ku va ku humelele violence leyi nga va kona one of the northern provinces ta Mozambique. Ni vone va khumba ya leyi hisaka mhaka ya matsalani ku a yi vi matsalani loyi a vuyaku ka Afrika-Dzonga hinkwayo hayi ka ANC ntsena ka hina hinkwerhu va kombela ku khomeriwa. Se ni hatla ni yisa hala ka hina ni nga kona Northwest ku wonge leyiwani a yo nyumisa kambe yi veka matsalani aka khona ya vona ku ngo suka ku titimela hi ku loko va nga kombeli ku khomeriwa wonge va ta yisiwa hala ka DC ena swi nge hi na ndima nje. Se i tin'wana ti-points leti munhu a nga ti titwa letin'wana ti-points na tona ti twarile kambe leti ni nga ti hlaya hi leti ti nga ni khumba ngopfu swinene. Loko nga vulavula kutani loko ka ha kungeriwa prof ka ha yiwa ka nhlengeletano leyi a swi twa longeti ku ta va ku ri nhlengeletano yo tika swinene kutani na nhlengeletano leyi kumbexani yi nga hetelela ku yi tsandzeka na ku teka swiboho swi nga va swi vula yini leswiwani ka ku kokelana loku nga koho hi tlhelo ra matimba ma nga va sungula ku tikomba ku mavoya ma yela kwihi? Hayi kasi nkarhi wun'wani temperature a yi vuli ku munhu a nga tsakanga. What does this mean? Ku matsalani va ta komberiwa ku va ti chuncha a hi swi yimerile sweswo ene swi humelerile and by extension swi tlhela swi ya khumba tatani bongo. Se leswi swi hi komba yini ku vurhangeri bya ANC a va ha ri na ndlela yin'wani vo fanele va tikomba ku hiteka ko fanele ku va kona ku yisa mahlweni vandla leriwani yi nga vi timhaka leti ta ti-principles leti ti nga
emphasize ngopfu hi 2017 le Nasrec, renewal, introspection, and rebuilding, nothing one the principles kwalaya ba integrity. Loko ku ri ku vandla leri serious, swi nga heleli anon'weni, swi nga heleli aka tinsimu, a swi heleli hi ku lava va tirhelaka vandla va tirhela vandla na xichava. Hi ku loko ku nga humeleli sweswo swi ta tika swinene. 27 October ku yiwa ka ti-elections, kasi 2024 ti-elections hi tiyimele hi mahlongati hi ku ti ta va ti-elections to sungula national and provincial leti ti nga tata na ti-rules tintshwa. Se loko vandla ri nga sunguli sweswi ku yimeka no lunghisa swiphiqo leswi swi nga kona, swi ta tika swinene ku ya mahlweni. A hi languteni ka ku loko va ri ku hlanganeni laya ku ve na ku pfutisiwa ka mimbulavulo, van'wani va vulavula ungeti ku pfutisiwa ka mbulavulo wa khale ka president a swi lava ku susumeta swo karhi, i van'wani va ku swi hetelela swi susumeta hi yo mhaka ku twele ku vulavula kusuka ka ti-region to fana eThekwini, laha van'wani se va nga sungula ku kombisa timhaka ta ku va seketela khale ka president. Ku languta ka n'wehe ku pfuta lokuwani ko pfuta kumbe ko pfuleriwa? Mohi hlamula hi a short sentence Mashaka. Hi loko RET yi nga ximhundani na swimhondwani, sweswiya a yi kha yi himetela nsinya hi nhloko, se laha ka timhondo ti tshoveka ivi yi sungula ku pfuta ngati RET. Leswi swi ta hundza na moya, se swi herile. RET forces leyi nga yimela hi ti-branches to karhi, va ri vona va yimele ti-branches ta 26 lava va nga hala ka hina hala Ngaka Mudiri Mulema na vona va joinaku va tlherisela vandla aka xiyimo xa before 2017. Loko mi tsundzuka a hi vulavula hi the Premiers League, a hi vulavula hi lava vona va tivitanaka ti-RET forces, lava va nge mafambisele ya mfumo na vandla under president wa khale Tatana Zuma a swi ri leswinene, kambe evidence leyi hi kumaku aka Zondo Commission a yi vuli swona sweswo. Se ni vona vandla lera RET se va twa ku vava manje swilo swa ha tshamisekanga, and leswi hi nga twa swi vuriwa hi Tatana Jewel Nechitenze ku nkarhi wu ta fika laha vandla ra RET ri nga ta va na leswi hi nge i pushback, hi yo pushback ya kona le. Leswi leswi nga interesting i ku vurhangeri bya RET namuntlha byi fane byi ya a ti-court to hambanahambana ku va tiyimela hi voxe. Se xivutsonkulu i ku va ta vuya na a Little House leyi fane hi veka mahlo na tindlela. Kambe ke loko yi hetisela kwala tlhelo kwala mi nga kona a vukoni vuphirima, a ni nge khale ka premier va yimisiwe nyana malembe mantlhanu njo a ni tivi ku situation kumbe xiyimo xi fike ku hi sweswiwani ka ku yimisiwa ka vona, kambe ke leswi nga ko i ku sweswiwani se va tlhelele kerekeni va tikomba va kha va addressa tikereke ngopfu. Swi nga va swi vula yini leswi ka vumundzuku bya lava va ku va yimisiwile va byeriwe na ku a ma ha vulavuli hi vito ra hina? Leswi vula ku ha swi tiva ha swi vona ku va na vuseketeri byo karhi, kambe vuseketeri byebyo a byi vuli ku byi nga va vuyisela aka swa tipolitiki hi ndlela leyi un'wana na un'wana a nga swi tsakela. Se hi tlhelo ra Tatana Supra Mahumapilu
ni vona lawani va tlhe va nyumisiwa ku fambani le a Horton ka tatani Mbeki mi ya nghenisiwa xikolo se xikolo lexiwani i xa munhu loyi a nge yena ngati yakwe i green gold and black xana yena u kulele hansi ka vandla yena u twisisa culture ya vandla yena u twisisa mafambiselo na maendlelo ya vandla se ni vona leswi swa nyumisa hi tlhelo kambe swi tlhela swi discourage vumundzuku bya vona ku va nga hava na chance yo vuya aka swa politiki hi swo ni nge ka n'wina wonge faction ya RET hi loko se manjeni swi herile loko a hi swi veka hi ndlela yin'wana a hi ta ku coffin ya RET se ile mortuary ko sala siku ku va yisiwa xirhapeni swi va swi herile. President va vulavule hi va awara ya 4 tolo ni ndzenga a ni tivi ku i vateki va mahungu vo ka va nga lavi ku vulavula na vanhu lava kumbe vo ka va nga se lava ku vulavula ke ni ringetile ku cincacinca switichi swa ti-radio swa mahungu swa tithelevhixini no vona n'wi va hleri ntsena laha a ni se twa munhu hambi va lava va ri ka nhlengeletano ku miyela lokuwani ku twakala ngopfu prof swi vula yini swi vula ku 10 years leyi nga hundza kumbe no tlula vanhu a va ri busy va langutane na swo ya khwirini swi vekiwa kahle ku hayi it's politics of the stomach va tshika ku ya lunghisa timhaka ta Luthuli House va tshika ku lunghisa mapatu va tisa mati Giyani ka swikukwana matlhelo lamaya hinkwawo va tshika ku aka tindlu va tshika ku langutela lava va nga dyuhala hi ti-services ta vona namuntlha hi leswi se va swi vona ku kambe mfumo lowani wu ngo xupuka ku sala xixin'we lawani what we call sympathy vote loko a ku nga ri ku vanhu va votela green and gold and black a ku voteriwa behavior ya vanhu namuntlha vandla ra ANC a ri ta va ri ri xirhamini se ku titimela lokuwani i ku reflecta mpela leswi swa ni nga swi vula ku Nasrec yi kombele ku a ku vi na introspection vanhu a va tiyingiseli ku loko ni ta yimisa voko ra xinene ni teka oath ku ni ta yimela muganga wo karhi ni ri khansela ni ya laya hi ku ya lava muholo kumbe ni ya laya hi ku ya tirhela tiko nkarhi hi lowu fikile and hi yona 11th hour hi yona Damascus ya kona leyiwa loko swo tsandza kwala hi loko se swi onhakile mi vula yini loko swo tsandza kwala hi loko swi onhakile swi onhakela mani njhani ya vandla ra ANC i majority a hi un'wana loyi a ri seketelaku kambe majority ya ANC says hina hi nga ta khoma mfumo se loko ku ri na timholovo ku ri na ku kombana hi tintiho le Luthuli House swi vula ku na hala ku fambiseni ka mfumo swilo a swi nge fambi hi ndlela a hi swa vandla ntsena leswiwani se swa tiko manje hi swo mi kuma ku na ku miyela hi ku vona va vandla va ri hina champion of society hina the glorious movement hina hi nga ta governor until Jesus comes se hina van'wani vahlaleri ho yima hi swi langutisa hi ku lungisani timhaka ta n'wina loko ku ri ku mpela mi enjoy ti-positions teto lungisani ene a hi nge judge ANC hi ku yi ve vandla rin'wana ka laman'wana lava va nga contributor ka liberation swi tele leswi nga contributor ka liberation vandla ri ve na xiyenge xa rona
kambe ku yisa mahlweni vandla a ra ha ri a liberation movement sweswi vandla i government leyi fane yi vona ku ka swikokwani ku na mati ka Bungeni ku na mapatu a Elim in the next 10 years hi ta vona doroba nkulu swi tele swileswi Nemitwel prof. Nemitwel prof ke siri swinene nkarhi wun'we na ku dya ku engeta a hi yeleni mahlweni impela hi tlhoma mahlo a hi tlhomi mahlo hi languta mahlo kumbe hi languta hi ya mahlweni hi twa ku miyela loko ku ta va ku miyela loko ku ya hi laha ku nga heriki kumbe xin'wana xi ta buluka kun'wana ke kumbe ko zeriwa hi swi te ai prof icon Professor Barry Hanyani vari kumbe kule ku zeriweni yeah no 015-297-1855 tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za na ku matlhoko makata mahungu nga ri khale ka petwana loyi inhlekani botpet na vayingiseri ko va nongonoko wa n'wina wa Afrika wa Vulavula kulukumba Ace Magashule va nyadze vandla va nyadza valandzeri va vandla va nyadza na maAfrika-Dzonga hinkwavo ku ya leswi va nga swi endla so va faneriwile leswaku va kuma yona punishment leyi va nga yi kuma ende lexi landzelaka i ku sweswiwani loko va heta ku tisola ti-chances ta ku va nga expeliwa na le ka vandla ti le henhla kulukumba Ace Magashule va vone ingaku vona va nyadze swi fana na ku nyadza hosi i xinyadza hosi va nyadze hosi i landza vona leswaku va vona ingaku va na matimba hi ku ya hi leswi va vona ku valandzeri va vona leswi va vona ingaku va na valandzeri vo tala va vuye va kuma kucetelo eka vona so hayi no va faneriwile sweswo inkomu Nemitwel boto wa mina 015-297-1855 tsundzukani ku ri minkarhi hinkwayo hi tiyimiserile kumbe haxela nongonoko wa Afrika wa Vulavula hi ndlela ya ku tshembeka ku endlela leswaku mi ta kota ku va mi tisa matitwelo na min'wangulo ya n'we hi masiku ni minkarhi kambe ke minkarhi hinkwayo hi tama hi kha hi mi tsundzuxa leswaku hi nga rivali ku ri loko mi tisa tlhelo ra n'we ri tshama ri ri leri 015-297-1855 kensile seslili na tlhokomaka ta mahungu ya misava ya awura ya n'we yingiseri wun'wana hi loyi a hi n'wi tweneni a riqinghweni ka 015-297-1855 ni hleka Ishimisa n'wina na nongonoko minjhani? Pfukeni minjhani bati? Hawa pfukeni. A khensa swinene hi khensa na vuhleri leswi swi ni tsakisaka ku ha pfumeleliwa ku hambi munhu a ri muhleri loko ku ri na swin'wana ha swi challenge hi ku muhleri loko a hlela timhaka it's not the gospel truth i analysis ya yena va analyze kahle swinene ha swi khensa mara leswi nga va ku xi challenge i ku ANC yi le ku kumeni ka leswi vulaka a sympathy vote that is incorrect hi ku ya hi mina a sympathy vote loko vanhu va eka ground level mi ta vona hi leswi vanhu va rhandzaka ANC hi xiswona na hina kwalani bot hi rhandza ku khensa kambe a ni tivi loko mi ku mi ta vona vanhu leswi va rhandzisaka so ANC njhani mi swi hlamusela njhani mi swi qualify njhani loko mi kha mi languta tinhlayo kusukusela ANC yi kha yi voteriwa a to ya ku ti tlakuka ti ya ti kha ti ya hansi se mi ti hlamusela njhani ku tsakela n'wina mi vula loko mi langute hi tlhelo rihi ya loko mo languta support base leyi ANC yi nga na yona take for instance ku va na sweswi a hi na so called BBGM leswi vuriwaka timhaka ta biennial branch general meeting no mabata ni kombela hi languta leswimbirhi mingiseri wa mina ni vulavula hi ti-vote sweswi ku nga ri vandla ra n'wina a hi la ku nghena ndzeni ka vandla ra n'wina hi vula ti-vote leti ti voteriwaka hi mina na n'wina na munhu loyi a nga ri ku hi yo mhaka mi kuma ku vandla ra ANC ri nga va ri na swirho swa le hansi ka 2 million kumbexani xikombiso kambe yi voteriwa hi vanhu va ku tlula 10 million se hi vula lavaya van'wana va nge le ku chikeni va lava va 10 million ku n'wina loko mi ku yi le ku tsakeriweni a hi sympathy vote mi va mi kha mi yi langute hi tlhelo rihi ku sukusela tinomboro ti ya ehansi hi laha ni lava ku kamba kona danki vulavisisi byi komba timhaka ta ku vanhu va kumeka va tsakela phati yo karhi mara loko swi fika ka siku ra ku vhota va nga yi ku vhoteni and then hi yin'wana ya aspect leyi yi nga endlaka ku ni ku tihlayo ti le ku tshikeni ti ya hansi na pfumela ka sweswo so na henda ka yaleyo last week ni vulini ni ku weekend a yi fiki yi khe yi hindza hi ta kuma swilo leswi vuriwaka line of march
swi endliweni swi sweswo NEC yi tekile decision laha yi nga yima kona ku matsalaninkulu wa hina a kumeka a yimisa swa nga yimisiwa swona wa ha suspendiwe na namuntlha na sweswi ni vulavulaka na n'wina i fanele a apologise ha tsaka ka sweswo. That is what is called line of march. Hi khensa vurhangeri lebyi byi nga kona kwale henhla. So ku na yin'wana lava ku yi khumba ni nge zani huma moyeni ya special conference. Ni twa vanhu vo tala va kha va vulavula hi yona special conference mhaka yaleyo yi kona ka constitution ya ANC. Loko a ku ri vumbiwa bya tiko a hi ta ku chapter so and so mara loko ri ka ANC swi vula rule number 29 na swi vulavulaka hi special conference. The Venson NEC hi yona leyi vonaka ku loko ku na xivangelo xa ku special conference yi va kona hi yona yi swi pasisaka. So a hi za hi fika ka crisis level leyi yi bohaku ku va na leswi vuriwaka special conference. And then the branch, the province, ti fanele ti va ti endlile ti-elective conferences ta tona and then ti submita ti-delegates leti nga ta ti nyika that's so called special conference. So hi leswi ni lavaka ku swi vula ka nhlekani wa tiko ra namuntlha ku timhaka ta special conference leti vanhu va bakiwa hi tona na loko yo va kona that is special conference leswi van'wani va swi navelaka ku swi ta swi ya humelela va tinga ku matsalaninkulu wa hina an overwhelming support ka the branch level a hi swona hi ntiyiso. Loko ku ri ke ho fikelela ka crisis level ya swi boha ku hi ya ka special conference hi ta fika a hluliwa a nge mi fika njhani ka xiboho xexo ku a hi ntiyiso ku a nga na overwhelming support mi fikelela njhani yaleyo? Yes, ni vutise xivutiso kahle ni vula hi timhaka ta ku na ka ka branch level ya mina laha ni nga kona ka July Mawewe ni swi vonile swi sweswo ku support leyi nga kona i timhaka ta ku fanele ku va na rin'wana ra vandla ra hina. We have to get rid of corruption. Ku fanele ku va na service delivery. This thing hands off narrative we have to walk away from that narrative. Maka ku swo swi dlaya ku vandla leriwa. So yes, Cyril bodo mina hlayisekani ku dya ku engeta un'wana mi yingiseri hi loyi i nhlekani le ka 015 297 1855 i mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani i mi amukerile swi tikomba laha ku nga ri na munhu xivambo 015 297 1855 i n'wangulo wa n'we loyi hi nga wu twaku eka mhaka leyi bulaka hi yo hi twa ku matitwelo ya n'we eka mhaka leyi ku nga va ku ri wahi wun'wana hi loyi ihlekani botpet na muhumelerisi kwalano mina ha ri ka leyiwani ya vandla ra ANC Ace Magashule no loyiwani o va ku hi onheleni loyi Ace Magashule a nga hloniphi hambi o kombela ku rivaleriwa leswi ni swi vonaku mina u swi vurile se a ngo ho kombela ku rivaleriwa ku ntsena a kota ku kumeka a ha ri ka vandla mara wa swi mina sweswo a nga swi tsala lahaya ku ri swi suka mbilwini ya yena a ngo lo kwata na ku kwata a kwatile mara ni vula ku swi suka mbilwini ya yena loyi a fanele hi ku va a hlongoliwa loko a ku ri a swi endleka ko a hlongoriwa loyi a fanele a hlongoriwa hi mpela loko ku a swi tiki ngopfu ku n'wi hlongola la ka vandla kahle a fanele a hlongoriwa a ni voni ku ri mukondleteri wa kahle ka vandla mina u le ku divideni ka vandla hi ndlela yin'wana. So a ni voni ku ka hina vantshwa u hi dyondzisa yini hina vantshwa loko hi ri swona hi kha hi landzelela vandla leriwani u hi dyondzisa yini loko a fanele vhele va n'wi hlongola once xikan'we a famba a endla ra yena vandla loko ku wa swi kota ku endla ra yena mara a sukile laha ka vandla leriwani ra hina hikuva o va ku divideni ka vandla hi ndlela yin'wana na ku va kahle na ku ero a ni swi ndzi nga ri vurisa ku yini mara ni kombela ku hayi lowani mani hayi loko a swi endleka mani a fanele a suka a hlongoliwa ka vandla ra hina straight a nga aki wa onha wa moxa va ri vandla ra hina vun'winyi un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani muhasi muyingiseri mi njhani epfukeni njhani epfukeni ya mi ri yini n'we no mina Mathosi khululeka muhasi muhleli la u swi veke kahle a wu se swi to sala leswi swi ka sympathy vote ku ri sweswi vanhu a va ha voteli ANC hikuva va rhandza ANC vanhu va le ku voteni ka ANC hikuva va twela ANC vusiwana na ku va tshama va kha va reminder va voti ku ANC yi huma kwini va yi twela vusiwana ka yini
kala yuma kona ANC lo karhi na vo Chief Biko na Nelson Mandela la ANC va nga hiteka iri kona nkarhi wa apartheid la swi nga fika kona sweswi vanhu vo vota ku hita ku yini hi votela Nelson Mandela mara hikokwalaho ka yini va fanele va vota hi ku hi votela Nelson Mandela kuve ku na mihlangano yin'wana ya tipolitiki leyi kumbexana va ta votela ka yona loko ku ri ku va fike hi la kotani tanihi va Afrika-Dzonga kumbe tanihi loko ha ri vanhu lava hi tshamaka laha South Africa miehleketo ya hina yi colonize-wini hi lero miehleketo ya hina yi capture-wini ku ri hina ha tshembeka leswi ANC a ri ka yi swona ka nkarhi lowu nga hundza hikokwalaho ka yini mi kha mi tirhisa hi mi nga ku mi fika njhani ka xiboho xa ku mi ku hini miehleketo ya hina yi a ni museketeri wa vandla ra ANC a ni zangi ni nga ri seketela loko ni ku zani ku hi a ni vula ku loko hina vanhu va South Africa ni vula swona hikokwalaho ka yini mi angarhela vanhu hinkwavo vumbhoni lebyi mi nga na byona byi angarhelaka vanhu angarheli vanhu muhanxi ka last election ANC a yi ta va yi nga wunani hikuva a hi swi ku le ku humeleleni ka endzeni ka ANC okay ma swi vona na mitu ka last election a yi ta because sweswi a swi sunguli lembe leriwani a swi sunguli Ace Magashule a swi ri kona before loko za ka vana vandla ro fana na vo EFF va swa ku no hi lava ku susa ANC ka the powers masibona na mitu bot na mitu bot wa mina hlayisekani vana siku lerinene ku dya ku engeta okay swona bot khenseli bot wa mina 015 tona lo inhlekani njani bot epfukini minjhani bot wa mina epfukini mina Ismail kwala tiyani mativa mhaka leyi ya ANC bot ni kombela ku yi teka hi ndlela yin'wanyana kumbexana ni nga kota ku twisisa a ni nga ta twisisa ku ANC before ku ta va na these things ya StepAside a ku nga ri na nawu lowu a wu tirha loko munhu a hehliwa hi swo karhi na ku n'wi remove aka vandla because I think a hi ta va hi nga fikangi laha ka hansa leyi nga kona ya mtsalani wa ANC na president loko ri ku ti-rules leti a ti tirha ku ya hi ku loko munhu a ri na nandzu wo karhi wa humesiwa and then ku tengiwa nandzu wa yena mantwisisi ku fana loko ri ku loko sweswi vanhu va ni ri tirhweni loko ri ku va ni hehla hi swo karhi va ta ni suspend ivi ni tenga nandzu wa mina ni kha ni nga ri ku yeni ntirhweni until nandzu wa mina wu ze wu hela so loko ze ku ta fika ka va StepAside hi fika njhani ku ri ku loko ri ku vandla hi roxe ri na nawu wo karhi wa ku remove munhu ku va a kota ku tenga milandzu ya yena a ni tivi loko ri wu koho a ni wu tivi kambe leswi ni swi tivaka ku xiboho lexi tekiwe eka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri leyi nga va koho hi lembe ra 2017 exactly my point is this hi fika njhani loko tekiwa xiboho lexi aka nhlengeletano ya le Nazareth if I remember a hi swona so a hi fanele hi nga fikangi kwalano ka ku ri ku ze ku va na xinawa ni nga swi vitana ku xinawani lexi nga vekiwa xa StepAside loko ri ku muti hi woxe wu ri na wona nawu wa ku loko n'wana a endla leswi n'wi tshinyisa leswi mantwisisi loko se kumbe loko va hata malembe ndzhaku ka ti-conference leti a ti ri koho a va nga swi voni va mangawungu va polokwana a va nga se swi vona ku i muti wa njhani wa ku pfumala nawu no a ku ri hanawu wa ku ta va na lava va nga ta khumbeka ka swa vukungundzwana a va hlekete ku ya korhokeriwa vaaki exactly mara muti un'wana na un'wana u fanele u va na nawu ende u fanele u va na gate leyi swi tivaka ku ngheniwa hi yona a ni nge ngheni hi khumbi ku ri na gate lero a ni fanele ni swi tiva ku ri laha ka muti lowu loko no endla leswi swi vula ku a na ha amukelekangi ende ni fanele ni famba hi ndlela leyi hi ku ya hi mina botpete va ANC yi hi tsandzeke kusuka khale swi fana na sweswi mina ni nga vula ni ku mina hi ku ya hi leswi ngo ni swi vekisaka swona swa ku ri munhu a nga vuli ku hi mina ni nga vula ni ku ma tshunxeka hi botpete la South Africa hikokwalaho ka yini muku a mi se tshunxeka botome a ni si tshunxeka loko ri ku a ni tshunxekile botpete a ni nga ta ku loko ri ku ni lava swo karhi ni fanele ni rhanga ni yimisa nenge a henhla nenge phambili loko ri ku a ni tshunxekile a South Africa loko ri ku a ni tshunxekile a South Africa a ni nga ta swi vona ku ri loko ri ku mina ni fanekele ni ya tshama ka ndhawu yo karhi ku va na xihlawuhlawu xo karhi because sweswiwani loko mo langutise botpete i mani munhu loyi a akeriwaka RDP loko mi ku mi tshunxekile ntshunxekile lowu a akeriwa RDP intshunxekile loko i lava mati i fanele i strike intshunxekile loko i lava ku fanele va ku education is free i fanele i strike i pfala ndlela a wu ntshunxekanga lava nga ntshunxeka hi lava nga strike ko bepet i nge strike loko i strike a swi vula ku na problem i fika njhani ka ku i strike i kha i ntshunxekile
antivi loko ku ni veka wrong botpet endleleni botpet munhu a nga tshunxeka hi loyi loko a lava swo lava loko a tsala papila va n'wi twaka mata ku ni tshame ni vona mhaka yin'wana a lava midrand yes mulungu un'wana a ba pothole antilo ni tirhise vito ra kahle va lava vanhu va nhlongo basa a ba pothole botpet loko a ba pothole hi mina ni ri ndhaka yena no yima a yima sayitini a tsala email a ni tivi tsalele masipala wihi ni mi byela ku hi xa mundzuku pothole a yi pfariwile hi na pothole leyi yi nga na ma-3 years yi ri kona a Soweto mara a yi tshama yi pfariwa na namuntlha na sweswi why kumbe mi se tshama mi yi mangala yi ripotiwe ko tala ngopfu hi fanele hi strike na hi na mapatu lama ni na patu ka Magoro ro mandzwaveni a ri tshama ri khuleriwa hi fanele hi strike na ka Magoro kwisi kwale mi nge le tiyani n'wina okay ni mi nyika ta distinction ya ku ri botpet munhu antima a nga tshunxeka as long as ballpen ya ha tsala henhla ka phepha ro basa a hi tshunxeka botpet Ismail Maswangani kwala tiyani ka Magoro man a tiyani kun'wani mani kumbe ka Mangulwani kumbe ka Xiyimo kumbe mina ni kwala ka Mangulwani botpet ni kheseli swinene botami yeah man 015-297-1855 nakana swi vona mi le ku rhumeleni ti-voice note ti tele ti-email ti koho ti-tweets ti koho na lava hi belaka tinqingho va koho kambe a hi tweneni lo nhlekani minjhani botwa mina hayi pfukile n'wina hayi pfukela khensa swinene ku mi hi bela riqingho mani mi ri yini n'we hayi hina leswi nga ku endlekeni ka vandla leri ra hina swi komba siku ri na ndlela ku na rivoni laha heka kona va tikomba ku president leyi i na vumundzuku i na vumundlwana hi swa ku vona mahlweni ku ve ni ku lemisiwa va Ace Magashule va tikomba swa ku se hi kula ku siyiwa a ka ha lavi ku dyiwa mali se hi ku tsakela ka na nto navela ku fana va makhosa vona va mbala ka vandla lera hina va nga tsakisi vumundlwana se ni nga tsakela loko u nga ri u nga tlhava va ri kona va vuya cause i vanhu lava nga bala ka vandla lera hina va nga tsakisiwi leswi nga ku endlekeni mara va nga kumi nseketelo wo karhi ka lavan'wana va fambile va dyile mavandla ya nyuwana ya ku fana va heni maxava mara va nga tsakisiwi vumundlwana lebyi byi ri ku endlekeni ka vandla leri ra ka hina kambe loko mi ku sweswi ku nge dyiwi mali mi vula yini mi vula ku lava va susiwa hi mhaka ku va dye mali hi ku lava va susiwaku xikombiso sweswiwani matsalani general yimisiwa hi mhaka ku ve na nawu lowu nga pasisiwa wa mafambiselo wu nga pasisiwa a Nasrec a wu vulavula hi timhaka ta ku loko i hehliwa a ni hleketa ku matsalani general o va mo hehliwa ka mhaka leyi ku fika sweswi ya mu hehliwa mara leyi a ku ri ndlela ya ku vanhu lava va nga hi vonela ka vandla hi ta va approacha njhani hi va landza njhani se va fanele va landziwa hi yona ndlela leyi ya ku va fanele va StepAside because loko va ku nga na nawu lowuwa u nge n'wi landzi munhu loko i dye mali va tele no vona mundzuku ni vona n'wana nga ta landzela vanhu vo fana va tidi mabuza va le ndleleni hi va hi nga tiva le ka positionini because hi vanhu van'wana lavo a va nga yi rhani kahle Mpumalanga so vo nga va na useketeli hi ku i deputy president mara hi van'wana va nga ndleleni a va nga rhani kahle ti-process ta vona a va nga rhani kahle hi ku va ndleyi ku na tithenda leti a ti fambisiwa ti nga fambisiwi kahle ku ve na skandal xa ku dlayiwa ka vanhu loku nga tsundzuka kahle buttet a yi fana na KZN ku dlayiwe ti-politician to tala Mpumalanga ehansi ka vurhangeri bya vona seta na Didi Maputo kusukela kwala malembenyana vo 2010 ku na ti-politician to tala ti nga dlayiwa Mpumalanga ta fana crisis kambe loko ri ka ti dlayiwa hi vona a ni a va ta va khomiwini a ni ko rhumeliwa ku fana na vona va Ace Magashule mali leyi va nga yi dya hi nawu va ra fanele nga sayinangi yena mara i kuma a hoxe voko na yena so leyi ya StepAside a ku ri ndlela ya ku hi ta va approacha njhani hi ta va yimisa njhani mara va tele lava nga ta yimisiwa so ka Cyril Ramaphosa ni vona ku ri ndlela ya kahle ya ku ku ve ni va teka decision ya ku yimisa xirho lexikulu xa ku fana na Ace Magashule va tikomba swa ku na lava a va ha lavela ku swi endla va ta chava ku swi endla hi ku va ta yimisiwa entirhweni that's why ntiwa ni ku ku ta yima ku dyiwa ka timali titendara loko huma tendara va ta tlhela va landzelerisa ku yi endla swona mali leyi na va ta tirha hi ku tiyimisela leswi ni vonaka swona ku ta tirhisiwa ndlela leyi mali yi fanele yi tirhisiwa hi yona hayi ku kuma tibiliyoni mara na RDPI one yi nga ya ti-state ni mi twini botwa khenseli swinene nkarhi wun'we dangi inkomo loko muyingiseri loyi a ku heta ku vula sweswi a hehla ku swona pleasure hlungwane a ku ANC a yi nge he pfuki yi fambe swo lava ku hi kuma president loyi a fanaka
na hina hi nhlonge. It's about time a ni swi twisisi statement lexi ni kombe mi ni yingisela kahle mani xi twisisi mo ni yingisela kumbexani n'wina mi ta xi twisisa xi rhumele hi pleasure hlungwane u ri ANC a yi nge pfuki yi fili kambe swo lava hi kuma president loyi a fanaka na hina hi nhlonge. It's about time hi nyika DD Mabuza chance kumbe a swi ta hi fambela nyana a swi ta hi fambela kahle nyana hina vantima a kona munhu na a nga ta dlaya ANC. I pleasure hlungwane kusuka a TZN tsanini 015297185 hleka Khalanga aye papa Ipfukile minjani Ipfukile a cancer no matwa Khalanga la ku angula la ka ya secretary general ya ANC. Yes kubalwa Ace Magashule ne loko tava ku ve na vurhangeni byintshwa bya ANC loko yena ta the secretary general and then president Ramaphosa was the president. As the secretary general ya ANC hi wena engine ya party mara nkulukumba loyi Ace Magashule sisi president Ramaphosa vangenini ive a tikomba ku ri okay yena i wele tlhelerile loko mi swi kahle i za vulavula va nghena president Ramaphosa a ri KZN a byela vaseketeri a ku party ya hina yi ta vuya 5 years is nothing loko ku ri mahamatsundzuka marito malamo and loko i ri general secretary ya ANC a mu tiva ku a mutwana munhu yaloye mara i fanele nga tikombisi masivona loko a ku 5 years is nothing yi ta vuya party ya hina after 5 years so vula yini na masivona loko i divide apart by disease. So that's why loko mavona nkulukumba loyi mani hayi i khale a fanele va n'wi tekele action khale va n'wi tshikini khale like va fanele va n'wi tekele action party leyi kahle ku vula ka professor Hanyani nkulukumba loyi a karhi a vulavula kwalaho a ku mavona ANC vanhu vo vhota hi mhaka ku hi ta ku yini party leyi kahle ANC va seketeri a va ha yi rhani mara ma ta va chava yini Khalanga va chava ku tlhelela va byela ku ka ha ta va na mfumo lowu a wu ri koho wa xihlawuhlawu loko wo vuya u ta tlhawunda leswi a wu swi endla khale ende swi nge humeleli swo fana na sweswo ma yi twisisa va chava sweswo ku ri ho mfumo lowu wa khale wa xihlawuhlawu wu ta vuya ende swi nge humeleli mfumo lowu hi nga ka wona Khalanga loko ni la ku mi byela ni nga mi nyika xikombiso xin'wana xitsongo ngopfu va corrupt 80% ya vona hinkwavo va corrupt ko va vanhu va fiwo ka va nga ri corrupt ni ze ni tirhela kun'wana hala Cosmo City ne a tile loko ku ri mativa Cosmo City. Yes loko moya la Khalanga 90% ya vanhu lava owna tiyindlu ti-RDP ta le South Africa i vanhu va le handle i vahlampfa mara ka ha ri na vanhu vo tala swinene va le South Africa va pfumalaka tiyindlu ta ti-RDP fambani le i vanhu va le Zimbabwe yini Malawi Cosmo City loko moya leswi se ma swi vona ku vanhu va corrupt hinkwavo mfumo lowu nga ka wona kahle Khalanga mara okay well president Ramaphosa i le ku zameni tindlela hinkwato ma swi vona kambe mi nge vuli mi ku vanhu va ko hinkwavo va corrupt ma swi tiva va xiphiqo xa ti-RDP xin'wana xi vangiwaka i yini xin'wana xa xiphiqo xa ti-RDP i timhaka letiya ta ku na vanhu lava va xavaku va kumbe va nyikiwaku ti-RDP ane loko va nyikiwe ti-RDP a kha suka mukhukhwini wo karhi ane se loko a suka mukhukhwini wo karhi a matshan'wini ya ku a tshama a ya tshama ka RDP a tlhelela kwale mukhukhwini walowa ivi a herisa vanhu kwalava vo ta hi ku famba kumbe a va xavisela se minkama yin'wani hi tala ku vanhu va nyikiwe hi va mani kumbe va khanselara kumbe yini kambe minkarhi yo tala ku va ku ri hina va lava a hi ri ti-beneficiaries kumbe va lava hi fanele hi kuma yindlu yaliya hi ndlela yaleyo. No na mi twa sweswo Khalanga mara loko mo swi lavisisa kahle mbeni munhu wo hlaya maphepha always ale ma vona vanhu lava va le housing va corrupt too much va corrupt swinene vanhu le housing lava tirhelaka mfumo va corrupt na mi twile but hi vona va endlaka swilo swi va so and ma swi vona ku loko va karhi va endla so va karhi va tirhela mfumo se ma swi vona ku a ku na laha ya kona na mi twile but hi swona Khalanga inkomo loko va vulavula hi Cosmo City le ku nga na South Africa Drive hiko ku ri koxa ni tiva ku ri na patu leri vulavulaka hi Afrika-Dzonga a Cosmo City ri karhi suka laya ri off rampa la a Malibongwe Drive hi ndlela yaleyo le Cosmo City ya
015-297-1855 minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi mi tsundzuxa mingiseri wa mehe a hi siku leni hundza laha ta va hi teka riqingho reri ku ya mahlweni un'wana rhumele email la i ntiyiso a hi vulavuli tanihi vanhu hi rhandza vunwa no phutisiwa mara hi kha hi tiva leswinene varhangeri va hina va ANC va onhe ngopfu hi ku yiva sweswi president u ri un'wana na un'wana n'wina makhamba fambani lava mano biya va ri president u rhume hi valungu loko va yiva mali ya VBS a va rhume hi valungu xana hinkwavo makhamba a ma fambi president va na wona nseketelo wa mina i rhumele email ka mathebula@sabc.co.za a nga tsalanga vito ra yena laha hi ndlela yoyoleyo kambe ka hi kandziyeni laha hi ta vuya yisa mahlweni ka leswi hi laha hi nga kona mingiseri mugala Lone FM ku na mingiseri la layinini leyi nhlekani ayiko a va ha ri kona laha layinini liya lava a ni hleketa ku va kona hi ndlela leyo 015-297-1855 manitwa loyi botpet Ace Magashule na matimba ngopfu botpet ena matimba yo kota ku yimisa president phela leyi mhlolo botpet imhlolo botpet ni nge tsali papila ni tsalela president no ku president a yimi ntirhweni president fana tsalela mina ni nga hansi ku mina ni yima antirhweni hayi mina botpet Ace Magashule leswiwani botpet swi vitaniwa ku delela i ku delela ka mampela botpet munhu a fanele kahle va humesiwa straight ntirhweni hayi leswo munhu wa suspendiwa ni fana va humesiwa straight botpet antirhweni a nga havi membara ya vandla leri fumaku a hlongoliwa straight botpet i swo leswi nga ta solve problem inkomu botpet i hloko xa tsema ka phikela mavito na tihloka okay xihloka xa tsema ka phikela 015-297-1855 ya mahungu ya misava loko hi vuya hi bula na advocate lava hi nga ta va kha hi langute ka timhaka ta mitshamo leyi nga koho leyi a Giyani advocate Shirami Shirinda i un'wana wa ti-panelist kumbe van'wana va lava nga koka panel liya va ta hi nyika xifaniso xa ku panel leyi ya vanhu vangani yi simekiwe njhani ya va mani ku endleka yini hikokwalaho ka yini va lava ku fikelela yini hi ndlela yaleyo ka timhaka to toleto se ku nga kayeli xiphemu xa xolexo loko se hi vuya hi le ka 015-297-1855 ta va ha teka riqingho ra wena hi twa ku u angula u ku yini hi ta tlanga na ti-voice notes leti mi nga hi rhumela toho hi ndlela yoleyo kambe ke tsundzukani mingisero mugana Lone FM sweswi nkarhi wa ku hi ya kuma mahungu ya misava ya awara yan'we lawa hi hetiseriwaka wo hi sesi Lilian Hlamangwane ndlela yin'we ntsena leyi ya ku hi yona ka mahungu lawa ya awara liya yan'we hi le